Katanat pulat ke jela kampat shimna siu satya ya kabai wai kali kabalakat hadu shpoklur sabusan lak tingka nak bashim wa ya ki shispa san punriu teliki kali shimen hak shpo teliki district ke jela. Kani kalongkat kum kajing penpau lingba kajing lap RTI jong uba dispersing rani ubadai unong shong shnong ka apashlong haka katwe terik wisau. Kumba kalong menta kidan san spa kandai pulai teliki kali pulit kibadanya registration number ML02 hak shpotrik district karilum khasi jain diabat garu. Henry 4 shimla yo ekijing tip hakabai de bekanongstone West Khasi Hills bat bakmara South Garu Hills. Habakren shakila putai kubor ubat dispersing ula ong bagi pulit ke East Khasi Hills kidai kiba pensa bon ka baiwai kali kata hadu sanklor kendai puar lak tingka hakabaki kali balashim wai kedong hadu nyupusau teli. Nang ta bot sa ka West Garu Hills ta shiklor san pupra lak tingka kata hakabashim wai ke laipsan teliki kali ka South West Khasi Hills arpwe laksan hajar tingka nak benta kin riu teliki kali ke Eastern West Khasi Hills nyolak kendai pulai hajar tingka nak benta lai teliki kali ka South West Garu Hills lai puar lak tingka nak benta khatlai teliki kali North Garu Hills kendai pupra lak riu hajar tingka nak benta khatsan teliki kali bat ke East Garu Hills san punyolak lai pesan hajar tingka nak bashim wai shpo teliki kali shimen. Henry hakilai teliki district katanat kamsham nala ban ai ke jingtip balapan hakabai de bat ke nikapang. Kat bagi pulit ke East Giant Hills kelapan pau bakim la ban yathu ek number plate jong ki kali shimen da ka ba ong balakhang persya kat kum ki kendon 8G jong ka RTI Act 2005 Henry kelapan pau ba kapisa ka basa nakabawai kali kalong pralak dai pu we hajar tingka. Kumju ka West Giant Hills ru kalapan pau ya kaju ka daw da ka bakdo tang ya kapisa boy wai kali ka basa ka balong Henry punyo laksan punyo hajar tingka ulaong. Nalor kata uni unong wat RTI ula kenok ru baka jingshim wai ya ki kali shimet da katanat pulit kalong ka babean kat kum ka section 66 jong ka Motor Vehicles Act 1988. Kani ka act ka kdo shahai bapimla ban shim wai ya ki kali bam shimla register kum ki kali kamai ulaong. Kumju habapan pa baka sorkar kadang don mentah haka jimpen kre panwan rakshan ya Meghalaya Vehicles Act rules uba dispersing rani ulaong. Ka jingkeli kalong baka Meghalaya Vehicle Act ni rule mentah usnam kan penrong lang ni em ya kakendon 66 lada em kan sadan ka jersey ha Meghalaya namar ki babon ki kali bashimwa da kitanat company kidai ki kali shimen kani kalong ka babean. Shu habakdo ya kakai pot jong Central Vigilance Commission CVC halor ke jingle bamhok ha ke jingshim wai ki kali shimen uba rani ulaong kakai pot ka CVC kalapan pau bakiladan ka jingle bamthok na martang kitu ki beriu ki badan jinga dei ki yo ikibil kat ba kitu ki bam dan jinga dei kim shim la yo satya pot halor ka pangkat komsimwai jong department namanta penrekam yang kali agade berka kami juga office te nangkom mentang awat tip shana police department agade kini kemuai kali te kumbus penkenal ini ba kat komka motor vehicle act kendai spa prabapa section 66 la kadeu syai ba omla banwai yai kali lai kali kiba claim register as commercial vehicle kata la pensya ka section 66 kata kamu tangi kali dan taksi kiba register as commercial vehicle department kilapan why di halor kani ngapen kenal biru keladan roka report now Central Vigilance Commission how arja kendriu lalap ba kani kar komisi muai kali ba buani wayo IY office kidai tang itu ke badan dia di bat office nagalang ke office ne nagalang diberi badan dia di government te kata ka report kalalai ku sipoka finance commission abadi bat kini jinle jomgi department te kumalakat kan semat ba jingwai kali peribet kalau ilikat kalong gababean kat kumkan motor vehicle act kendai spa pro section 66 di habele bene
nakalay nunga kalawat jingkit apa police department berkata ke jingkeli ke penungkong ade. Kindly provide information along with the list of the owner and register number plate, tag of vehicle pertaining to the public vehicle hired by the police department, including delegation of duty. Tadi number 1. Number 2, kindly provide information pertaining to the total number of different types of police vehicle and their register number plate, including delegation of duty for all the ML02 vehicle in running condition. Number 3, kindly provide information pertaining to the pending amount that is needed to be paid to the owner of different type of vehicle as hired by the police department. They have a day information kamungayo. They na ki borowe kastir. They yamantang ang yung Ashputri district. Kabasa akalong tang hanoston badha bagbara. Dekar kong ka report ka mayo, kalong ba po Islam, ane po is kasi district kikali ka ba simway ka police department kidon nyo ko southly, but ki ML02 kidon aspa nyo ko tuli, but kapsa basa ansiu sekipay pa, kalong hadu san klor kandai provide Prapawaja Sanspa Praposa. Kata kali pending amau kepada versio ciki pagba kebiwai kali police department po is kasi hil semua ya kali kiru pagba karkong ka section 66 kalong kebebaa kejingkeli kalong atau kani ka Meghalaya ka under process pentapan frame ya kirul jong ka Meghalaya vehicle act nane vehicle rule mentau sunem atau kin adopt and gane section 66 tada kim adopt ya gane kamut ba kandon kaskam ko sakhei ba po jalam kalian ma bali papun kali ki pasimwai ki department dani corporation dani company boboni kideki kali private bat kane kabu kalong ke babean bat kalong ke bam songnong rim bat kartom ke report jong si do central vigilant commission ro la siamba kadon kejing jele butu kemud ya gitu gibrio gibadon jingade kiyo bil itu gibom jede kimyo bil ngala yo complain buan gibrio gibala asu simno ya gali na po department tang na kada kimyo bil ndai don giwe pada gibadon jingade ndai ba ong tamanga ndai no si no central vigilant commission ro lapau ba kadon kejingade kebalong kum kata Tikata kadai ke information kaba ngawara hakami jong pigi press mentang sini bat kane ka information kaba ngayo ngan sa complain sa state chief vigilant commissioner ubadai chief secretary habidai bani ka RTI kaba ngayo nomor bakane kadai ka sti ya ke department hakabat kin habut kat kumikin don jong ka kimdei bai pinya tang badon jede bando kimia kar kom ketenda system mar kumalong mentahi ya gibriu badon jede ibadon kita galing ba government badon jede ba official kimia tendar habakhot ban simwai ya kikali kishkhot tang badon jede bat kane kadai kasti kaba nakalang government ro kanomiyo ban kharwai sabi ya ki department bakin niat ker kumikin don ke jogaan kimde penyiat da kata deka report keba ya ya bi terus kamu korban kiwai kali tang riu teli kali office security kidon live riu teli bat ka penting amau kadon arwela san haja druspa arwela Sanajan jurus pa'a kata di kabasa tang jutli kali. Clear ya? Ka jingwai kali lai daw yang ngabomla ban ai ya ki number plate yang itu kali hana kalakang terkom section 8 G jongka information act alayasan. But kali jongka ML02 kidon sausan teli.
but the pending amount to be paid to the public kalong pralak kendai buaya lais pak sausan. Apa meran kidan lightly gikali private naik public vehicle nanta kharway tali ki ML02 but ka basa kalong nyulak kendai buaya layajar saus pak arpunyo kepada siu siki nong aiwa gali basan kede jowai kajuai kat komision bala ayo long makimla bana information habede bat kajing wai gali na yuri paiba nata ya kali lajong ambil jertur ki long bamla bana information bat ka jingsa ya pisa bade kalong driu penyulat san penyuajar saus pak saupo kendal kari boy habede information nam taban ay ki nomor kali ki basimwar amla banai ya kali lajong ambil jertur amla banai susi ke betu ya pio wat ya bisa kabade pending amau ban siu supaya baro ne amla banai kemud kede bisa ni no kita lai kali ki pon amla banai information po ni boy district ampati ba basimwar lai kuatli ki ML02 kabasa ampati ka bansius paiba kalong live or lak hatura live santali ki basimuai prapaatali ki ML02 kabasa kalong kabil bansius paiba kalong siklur sanpra lak sau prajar cispa nyoko tengka apo resubel para no karahil kali basimuai kalong khasan tali kali ML02 garon san sautali but ka pisa ka bade msius paiba kalong hendai ko pralak ndri wajar arspa ndri puriu tangka William Nekar kali basimuai garon shutali kali ML02 garon ndri putali but kabil basa kalong bansius diri paiba kalong san punyo lak lai prosan hajar aspa sanpau te habakhen baro ka jingdon jung kali na kini jipotuli di district ki bangal ayo information nu benta kali padba ki don cispa sanjutuli basimwa daga police department but kali ML02 baro ki don sanspa khandai pulai kali but ka total pending amount ka basa ka police department banai sikipai ba kalong shipho klur sau pesan lak nyau praja khandai polai teng ka namata shipho tadi kidis trip so this om bawara ke jimai ladang information ye gini ki kali ki private vehicle lane ki government vehicle ML02 vehicle na wara jimai tu bibri what yang bisa jumpai ba banai ngai sempan individual rapan yang jual te kamu korak jima yang nanti bekiyo bisa no gelesek korak jima om da yo billboard preu ciklur la se don permission ye mo ki amen miet nem tai ha ade ki bindong yang apa korak jima apa ngapan ya ka total pending bill kumna bindong yang apa korak jima ni kene ka ada information mo kadon ye handet ne la kamdon ye handet balai ki wi department kila bana information baro atli baro lai tali ke mga pan information baro lai tali kila bana balai ti kila bana ki per DSP na ka wi stick kamdon ye per ye ha long ka ri bhoi ke de bangla sa ka iska sihir ke de ga India sa dari bohong nak kedai India, iskasi lo kedai kamu India, beli pi kelana nong bangla merwe, ha? Jurah mereka andang lah ni, kita di kebun nak ban pediang.